Bianca. Ek wil net graag 'n paar bedankings doen. Ek wil begin by, ek weet nie wie is die belangrikste nie, maar Vleisentraal. Mario, jou en jou span. Joh, dis hom lekker om saam met julle te werk. Nog voor ek hier aangekom het, was dinge al reg gewees. Baie dankie Mario vir dit wat julle vir ons doen spesifiek, maar ook vir die veebedryf in ons area. Dis regtig waar 'n voorreg om met julle te werk. En dan Marike, ek weet nie waar kruip jy weg nie, maar vir jou druk af vlees. Wil ek graag 'n spesiale woord sê vir my. Ek raak altyd bewoord vir my familie. Baie dankie. Baie dankie julle nog ons glo. Baie dankie vir die insette. Dankie vir die bydraes. Henry, vir jou spesiaal. Wat 2 dae afvat om ons te kom ondersteun, moreel, emosioneel. En toe ons gister die studente hier gehad het, het ons sommer vir jou ingespan, want ons weet presies, jy weet net wat gaan aan. Dan Willem, baie dankie. Ons weet wat dit vat, ook in hierdie tyd. Selfs vir jou baie. Vergun my om ons borge ook te bedank. Vlieg die lig in. Afgrie is ons hoofborg. Willem, baie dank. Afgrie, mense in die veld, hulle produkte is uitstekend. Dan Brian Jacobson Insurance, ek en Brian kom hulle baie lang pad. As daar iemand is wat versekering wil hê, wil reël, praat gerus met die kantoor of met my, en dan kan ons vir julle ook daar help met versekering. Hy is 'n makelaar, en hy kan vir jou enige iets help. Die Verbeek in Molotek, Ries Dommel, baie dankie Ries, jammer jy is nie hier nie, jy sal 'n bietjie pak kry daaroor. Maar ons sal maar namens jou produkte adverteer. Teenste Pree, baie
Groot gebaar. En dan Paul de Tooy van OVK. Paul, is hy so korttermynversekering, nee? Van OVK, baie dankie Paul ook vir jou bydrae. En is dat ek iemand uitgelaat van die borge? Wie? Kraggoedertjies verkoop, hierdie bystandkrag. Hulle verkoop dit. Hulle het beloof volgende jaar borg hulle die hele krag, al die krag vir hierdie geleentheid. So welkom aan julle. Volgende jaar sien ons julle weer, hoor. En ja, dankie. Dankie en sterkte vir elkeen. En ek hoop dit wat julle koop is julle mee tevrede. En as julle twyfel oor wat julle gekoop het, koop maar 'n tweede een. Daar sê baie dankie om Gawie. Dames en heren, dis regtig vir my 'n voorreg. Dis so lekker om gister hier te kom en hierdie absolute beautiful vroulike diere te sien. En dan net aan die kant seker die sterkste span bulle wat ons nog namens julle op 'n veiling verkoop het. Baie geluk en well done. Kom ons gee vir hulle sommer nog 'n lekker hand. Dames en heren, dan net van ons kant af ook 'n groot woord van welkom aan ons aanlyn kopers, kykers. Dankie julle twee dames van Meerkat. En dames en heren, dan kan julle gerus kyk na ons spotters aan my regterkant, Rupert, en aan my linkerkant, Bibi. Hulle sê hulle nie vir net so mooi aangetrek vanoggend nie, julle moet lekker be. Right, ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, vleisentraal is 'n normale terme en verkoopsvoorwaardes geld. Daar is 15% BTW betaalbaar op al die aankope. There is 15% VAT applicable on all your purchases. Die laai is gratis, maar op kopers risiko. Dames en heren, al die volledige terme en voorwaardes gedruk in die katalogus en ook beskikbaar by die kantoor. En met julle toestemming aanvaar ons dit dus as gelees en binnend. So as julle self wil vergewis van die by die kantoor vir dit. Baie welkom, meneer Sinclair, Ellen, dis lekker om jou hier te hê. Right, ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, starting the sale, lot number 1, ladies and gentlemen, in the ring, Baron. Dames en heren, hier is 'n bil met pedigree. Rocket, Rosie, Windhoek, Melly, Manifest. Ladies and gentlemen, hy's lank, hy's breed, hy's diep. Hy's gebruik in hierdie kudde, 'n bil met baie mooi bespiering op sy voorarms. Fase D-indeks van 120. Ladies and gentlemen, syfers op kalfgroei van 131, melkwaarde van 106. Ladies and gentlemen, dames en heren, hy's lot nummer 1, lot number 1, let's go.
40, 40, minimum 4,000, but now 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, 40, minimum 4,000, but now 40, 40, minimum 40,000, bid. Up 4,000, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, 40, 40, minimum 55, minimum 45, minimum 45, minimum 5, minimum 45, bid. Ik het 5 van 4, minimum 45, minimum 5, minimum 45, minimum 5, minimum 45, minimum 55, minimum 45,000, but up 5 van 4, minimum 45, minimum 5, minimum 45, minimum 55, minimum 45,000, bid. Up 5,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 50, 40, minimum 40, but up 5,000, minimum 55, minimum 45, minimum 55, minimum 55, 60. Ik het 6,000, I got 60,000, minimum 6,000, but now 65. Ik het 65, minimum 55, minimum 65, minimum 55, minimum 65,000, but up 5 and 7, minimum 7, minimum 77, minimum 70,000, bid. Up 7,000, minimum 70,000, minimum 7, minimum 77, minimum 70, but up 7,000, minimum 7, minimum 77, minimum 70,000, but up 7,000, minimum 70,000, minimum 77, minimum 70, bid. Up 7,000, minimum 70,000 once. 70,000 twice. All through. And done. Sê van hom, is dit reg so? Baie dankie, hy is verkoop R80,000, baie dankie, koper nummer 2. Baie nummer 2, baie dankie. Baie dankie Louis, dankie Rupert. Ladies and gentlemen, making his way, lot number 2, ladies and gentlemen, in ring Bitcoin. 'n Bil wat baie sterk oor sy rug is. Lang bil, hy's gebruik in die kudde, hy's breed, hy's diep, hy's dik. Dames en here, dan net deur hierdie veiling, gaan kyk asseblief, moeders, TKP aan die moederkant 386 dae, 356 dae. Ladies and gentlemen, dams and the dams dam, dames en here, Sophia, Naomi, uitstekende moederlyne, uitstekende moeder, oumas. Kalfgroeiwaarde van 134, melk 102, vrugbaarheid 102, groei van 143, uit 110 index op fase D. Ladies and gentlemen, lot nummer 2, Bitcoin. Let's go. Right, 40, Burma, 4,000, but now 40, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 4,000, but now 40, Burma, 40, Burma, 40,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 4,000, but now 40, Burma, 40, Burma, 40,000, bid. Up 4,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40, but up 4,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 4,000, but now 40, Burma, 40, donkey. Up 4,000, I got 40, Burma, 40, Burma, 40,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 4,000, but now 40, Burma, 40, Burma, 40, but 40, Burma, 4,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40,000, bid. Ik het 4,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40,000, Burma, 40, Burma, 40, but up 4,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40,000, bid. Up 4,000, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40, Burma, 40,000, but now 40 once. 40,000 twice. Burma, 42,000, but 42, Burma, 42,000, bid. Up 3 Burma, 42, Burma, 45. Hit at 5 Burma, 45, Burma, 45, Burma, 55, Burma, 45,000, but hit at 45, Burma, 45, Burma, 47, but now 47,000, bid. Up 7 Burma, 47, but now 47, Burma, 47,000, but up 7 Burma, 47, but now 47, Burma, asking 50. Up 7 Burma, 47, but now 47, Burma, 7 4,000, but at 47, Burma, 47, but now 47, Burma, 47,000 once. Baie goeie bil. 47,000.
days and I got 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,000, 40, 40, 40, 40,000, 40, 40, 40, bid, 52, 42,000, but 42 bid, 42,000 once. 52. Dankie Rupert, weer kopper nummer 2, baie nummer 2. Baie dankie Louis. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 3 op pad na ons toe. Let wel, hierdie bil is 'n jaar ouer, ook gebruik in hierdie kudde. Die van julle wat verlede jaar van Nelrie kon onthou, Nelrie natuurlik sy moeder, en dit was in 2023 ons duurste koei. Dames en heren, kyk net weer bietjie daar aan die moederkant, TKP van 392 daar, 10 jaar oud, 8 kalvers, ouma kant Gerda, ladies and gentlemen, dames en heren, uitstekende moederlyne, moeders, ouma, side tablet, ladies and gentlemen, ook uitstekende moeder Novice, ladies and gentlemen, dames en heren, 130 op kalfgroei, 120 melk, 121 vrugbaarheid, hierdie bil het groei in 'n produksiewaarde van 123, fase D-index van 110, ladies and gentlemen, hy's lank, hy's breed, hy's diep, ladies and gentlemen, lot nummer 3, let's go. 40 Burma Paradise, 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 40 Burma 40 Burma Paradise, Burma 40 Burma 40 40 Burma 40, dankie. Ek het Paradise en ek het 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 40 Burma Paradise, Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000, but Paradise Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40,000 bid. Paradise Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 bid. Paradise Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000, but Paradise Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 once and 40,000 twice and all through and done. Rian, ons wil graag vir hierdie bil R50,000 hê. 50,000 sal hom vat. Ons gaan vir jou die opsie op meerkat gee om te bied tot op 50. Indien jy in hom belangstel vir R50,000, sy reserveprys vir vandag is R50,000. Kyk maar net op meerkat, jy kan net aanbied tot op 50, indien jy hom wil hê, anders gaan ons hom vir die oomblik net laat uitgaan. Verkoop, dankie Rian, Gouverneur 502 vir R50,000. Ladies and gentlemen, lot number 4, 5 Peter, lot number 4 ring, ladies and gentlemen, dames en heren, Basil, let wel, hierdie is die laaste Pollux seun. Kalfgroei van 113, melk 108, vrugbaarheid 103, sy groeiwaarde van 114. Ladies and gentlemen, is lot number 4, lot number 4, ladies and gentlemen, dames en heren, lot number 4, let's go. 40 Burma Paradise, 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 40 Burma Paradise, 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 40 Burma 40 bid. Paradise Burma 40 Burma 40 40 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 Burma 40 Burma 40,000 but Paradise Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 bid. Paradise Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40,000 Burma 40 40 Burma Paradise rand 40,000.
40.000 rand meneer voordat hy uitgaan. 40,000. Laat hy vir ons vir die oomblik net uitgaan asseblief. For the bid. Ek het 40,000 ek het 40,000 once, twice, or through. En dan, baie dankie Rian, koper nummer 502. Ladies and gentlemen, dames en heren, in ring, lot number 5, Butterbull. Dames en heren, ladies and gentlemen, he's one of a kind. Ladies and gentlemen, dames en heren, he's a true tip-top stud sire in the ring. Ladies and gentlemen, Sire Turbo, Sire Prado, going back to Jumbo. Time of the Sire, love. Dames en heren, hierdie bal kom uit uitstaande koeilyn uit. Sugar, nectar, leafy. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 5, lat nummer 5, kalfgroei van 114, melk 114, vrugbaarheid 126. Ladies and gentlemen, dames en heren, hierdie is 'n breë bil met baie kapasiteit wat baie vleis dra. Lot nummer 5, lot number 5, let's go. 40 to start. 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 bid. Ek het 40,000 ek het 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 45. Ek het 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45,000 bid. Ek 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45,000 bid. Ek 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45. Ek het 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45,000 bid. Ek 45,000 minimum 45 minimum 45 minimum 45,000 bid. Ek 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45 minimum 5. Ek 45 minimum 45 minimum 45 minimum 45,000. 45,000 rand. 45 bid. 45 45 45 45 45,000 45 45 once twice almal klaar, almal deur. Ons gaan hom vir die oomblik laat uitgaan. 120,000 rand sal hom koop. 120 120. Dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 6, lot nummer 6, ladies and gentlemen, dames en heren, namens Erik de Klerk, ladies and gentlemen, dames en heren, Sire Chip, hierdie wat voor julle staan, is 'n goue Merite bil. Hy was in 2023 die LNR Nasionale Spesiale Prestasie Toetsklas wenner vir die Bronweras. 'n bil wat swaar speenkalers sal teel. Dames en heren, uitstekende fase D-syfer, groeiwaarde van 121. Ladies and gentlemen, dames en heren, on the dam side Lani met 'n TKP van 381 dae oor 6 kalers. Ladies and gentlemen, dames en heren, ek bied vir julle aan lot nummer 6, Tracer. Up 40,000 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 but up 40,000 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 bid up minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 40 minimum 40,000 but up 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum 40 40 minimum 40 bid up 40,000 minimum 40 40 minimum 40,000 minimum 40 minimum
40,000, but up 4,000 minimum 40,000, 40,000 rand meneer, voordat uitgaan. 40,000, 40,000 rand. Dat hy vir ons vir die oomblik uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 7, ladies and gentlemen, Bazinga. Uitsonderlijke groei op hom hierdie bil. Groeiwaarde van 145. Ladies and gentlemen, vrugbaarheidswaarde van 117. 'n Bil met 'n baie goeie fase D-syfer. Side Valentino going back to Aurora Bisto. Ladies and gentlemen, dames en heren, on the dam side, Nomsa. TKP van 353 dae oor 6 kalvers. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 7, look at him. Hy gaan vir jou baie mooi, vrugbare vervangingsverse teel. Lot 7, let's go. Up 4,000 minimum 40,000 40,000, laat hy vir ons vir die oomblik net uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, making his way, lot nummer 8. Side Rocket, on the dam side Vlijtig, 381 dae TKP oor 3 kalvers. Ladies and gentlemen, dames en heren, goeie lengte van lyf, hierdie bil het melk, hy het groei, hy is lot nummer 8. Ladies and gentlemen, let's go. Up 4,000 minimum 40,000 minimum 45,000 bid, up 45,000 once. 45, cover maar 1 by number 1. Hy gaan Rewel toe. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 9, lot nummer 9. Hierdie is die jongste bil op vandag se veld. 'n top moeder. Sally beste koeie in hierdie ras. Dames en heren, kyk bietjie aan syfers. TKP van 389. 8 jaar oud, 7 kalvers. Speenmaternale syfer van 112. Side Witbek Omega. Ladies and gentlemen, dames en heren, hierdie bil gaan weer eens vir jou verse teel wat top vervangingsdiere is. Ladies and gentlemen, hier is lot nummer 9, die jongste bil op vandag se veiling. Champ, let's go.
Hot 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 bid. Hey, cut 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 but hit 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 bid. Hey, cut 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 once and 40,000 twice. And all through. En dan kan ek kry. Ons wil kar op 50 in die middel kry, as dit moontlik is. Ons vra nie baie nie, net 1,5 speenkalf. Lot number 10, ladies and gentlemen, dames en heren. Huis breed, huis diep, huis vroeg rijp. Ladies and gentlemen, Saya Turbo, Saya Prado, going back to Jumbo. Dames en heren, ladies and gentlemen, on the dam side, Solet. Dames en heren, groei, melk, vrugbaarheid. Ladies and gentlemen, dames en heren, hy is dan ook die seun, lot nummer 35. Ons sal later sy moeder verkoop, lot nummer 35. Ladies and gentlemen, dames en heren, hy is lot nummer 10, lot nummer 10. What do you say? Let's go. Up, 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 dankie. Ek het 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40,000 but now 40 Burma 40,000 but up 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 bid up 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 once dan 40,000 baie dankie op nummer 4 baie number 4 baie dankie om Philippe. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 11, lot nummer 11, Nisa Klapper, de ballenering, baie mooi fel en haar op hom, ladies and gentlemen, dames en heren, side Valentino, dan side Nancy, 7 kalvers gespeen oor 9 jaar met 'n TKP van 374 dae. Ladies and gentlemen, goed op groei, vrugbaarheid, karkaswaarde, ladies and gentlemen, dames en heren, look at him, let's go. Lot number 11, Bozo, 40,000 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 bid up 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 but up 40,000 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40,000 voor het uitgaan 40,000 rand 40,000 laat hy vir ons vir 'n oomblik net uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 12 in de ring, ladies and gentlemen, dames en heren, lengte van lijfbal, dames en heren, ladies and gentlemen, Saya Turbo, Saya Prado, on the dam side, Shani, met een baie goeie TKP, ladies and gentlemen, dames en heren, Damsdam, Natasha, ladies and gentlemen, dames en heren, kalfgroei van 111, melk 116, vrugbaarheid 117, ladies and gentlemen, dames en heren, look at him, let's go.
Up, 4,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. That's up, 4,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, 40, minimum 4,000, minimum 40, 40, minimum 40,000. That's up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. Bid up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40,000. That's up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. Voor het uitgaan, 40. Laat hy vir ons eers uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, hier kom hy nou, die speenkalf koning, kalfgroei van 134. Ladies and gentlemen, dames en heren, bal wat uitstekende fase D-index het. Dames en heren, side Valentino, on the dam side Sonica, op het JC, op het Unie. Ladies and gentlemen, dames en heren, uitstekende moederlijne waaruit hierdie bal kom. Ladies and gentlemen, he's lot number 13, Edwin Bazooka, let's go. Up, 4,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. That's up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 4,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. Bid up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. Bid up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000. Ladies and gentlemen, voor het uitgaan, 4,000, 40,000, 40,000. Laat hy vir ons vir die oomblik net uitgaan asseblief. Dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, is lot number 1 for lot number 14, ladies and gentlemen, side rocket. Typische rocket seun, kort, dik, breed, diep. Ladies and gentlemen, dames en heren, on the dam side, Dams Dam, Kleinway, going back to Nampo Bacardi. Ladies and gentlemen, dames en heren, bal met uitstekende syfers, jy kan hom op verse gebruik, goed op kalf gemaak, groei en melk. Dames en heren, hierdie is 'n bal wat julle nie moes miskyk nie. Potentiële stoetbal in die ring, lot nummer 14, lot number 1 for, let's go. At 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,000, minimum 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,000, minimum 40, 40, 40, 40, 40,000. That's up, 4,000, minimum 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, bid. Up, 4,000, minimum 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,000. That's up, 4,000, minimum 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, bid. Up, 4,000, minimum 40, 40, 40, 40, 40, 40,000. That's up, 4,000. Minimum 40, 40, minimum 4,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000 bid. Up, 4,000, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, 4,000 rand, voor het uitgaan, 40,000, 4,000 rand, 40, laat hy vir ons net vir die oomblik uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, bestou, groei, melk, vruchtbaarheid. Ladies and gentlemen, dames en heren, look at him, dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 15, lot nummer 15, ladies and gentlemen, dames en heren, sy moeder, lot 40, ons verkoop op lot 40,
Ladies and gentlemen, dames en heren, slot number 15, ladies and gentlemen, side Valentino, let's go. Up, Paradise, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum Paradise, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, bid. Up, Paradise, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, 35, 5 and Paradise, minimum 35, 5, minimum 5, minimum 35, minimum 35, 5, minimum 5, minimum 35, 5, minimum 5, 5, minimum 35,000, bid. Up, 5 and minimum 35, 5, minimum 5, 5, minimum 35, minimum 35,000, that's up 5 and out of 35, 5, 35, 35, 35, up 5 and out of 35, 35, voor het uitgaan, 35, sit hom vir ons vir die oomblik uit asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot number 16 making his way, Boerboel, Side Turbo, dames en heren, kyk net bietjie mooi, hierdie unbelievably goeie koeilyne, Robin, Kleinway, Girlie, dames en heren, moeders en oumas van formaat. 'n Klipharde bil wat baie sterk oor sy rug is, uitstekende waardes op kalfgroei, melk, vrugbaarheid. Ladies and gentlemen, dames en heren, bogemiddelde fase D index, ladies and gentlemen, lot 116, 16, let's go. Up, Paradise, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum Paradise, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40,000, that's up, Paradise, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 35, up, 5 and out, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 35,000, that's up, 5 and out, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 35, up, 5 and out, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 35, voor het uitgaan, 35, laat hy vir die oomblik net vir ons uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, is lot nummer 17, lot nummer 17, en dien jy lot nummer 1 gemis het, hulle is baie dieselfde geteel. Side Vernon, ladies and gentlemen, on the dam side 4, Coral, going back to Irene. Ladies and gentlemen, 'n bil wat weer eens uitstekend geteel is. Science Dam, Nepal, met 'n ICP van 375 dae oor 3 kalvers. Weer eens, moeders en oumas. Bogemiddelde fase D-index, dames en heren, goed op kalfgemaak waarde van 114, sy eie geboortegewig 31 kg, kalfgroei van 107, groeiwaarde van 129. Ladies and gentlemen, dames en heren, moet nie mis nie, lot 17, let's go. Up, Paradise, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum Paradise, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum Paradise, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, bid. Up, Paradise, minimum 40, 35. Up, 5 and out, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 35,000, that's up, 5 and out, minimum 35, minimum 55, minimum 35, minimum 55, minimum 35, bid. Up, 5 and out, minimum 35, minimum 55, minimum 35. Voor het uitgaan, 35, dat hy van ons uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, lot number 18 making his way. Lot number 18, meneer, side rocket on the dam side, Faithy. Ladies and gentlemen, dames en heren, hy is breed, hy is diep.
kalfgroeiwaarde van 108. Weer eens bogemiddelde fase D index. Dames en heren, he's lot number 1 uit. Let's go! Up, 4,000 minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 4,000, minimum 40, minimum 35, 5, minimum 35, minimum 500,000, minimum 35, minimum 5, minimum 35, minimum 5, minimum 35,000, but up, 500, minimum 35, minimum 5, minimum 35, minimum 5, minimum 35,000 bid. Up, 500, minimum 35, minimum 5, minimum 35, minimum 5, minimum 35,000 bid. Up, 500, minimum 35, minimum 5, minimum 35, minimum 35, minimum 35. Vooruit uitgaan. 35,000. Laat hy vir ons vir die oomblik uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 19, lot nummer 19, ladies and gentlemen, Bossy. Side Turbo on the dam side, Trixie. Dames en heren, weer eens, kalfgemak, waarde van 111, onderhoudwaarde van 114, vragbaarheid 113. Ladies and gentlemen, dames en heren, versbal par excellence, lot 19, let's go. Up, 35, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 35, deze met net 35. Up, 35, Burma 35, Burma 5, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 35, deze met up, 35, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35. Laat hy vir die oomblik van ons uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 20 en heren, lot nummer 20, ladies and gentlemen, dames en heren, Ben, side Valentino, on the dam side, Pamela, kalfgroei van 134, vrugbaarheid 105, dames en heren, hy gaan vir jou zwaarspeen kalasteel. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 20, lot nummer 20, let's go! 35, Burma 5, Burma 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 35,000, but 35, Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35, 35, deze Burma 35, Burma 5, Burma 35, Burma 5, Burma 35. Vooruit uitgaan, 35, laat uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, is lot nummer 21, lot nummer 21. Dames en heren, ladies and gentlemen, indien nie die bal met die heel beste cijfers vandag op hierdie veiling nie, een van die bille met van die beter cijfers. Dames en heren, ladies and gentlemen, side Turbo on the dam side, Selena, Dam, Novice, going back to N1060. Dames en heren, ladies and gentlemen, moeders, omas. Ladies and gentlemen, dames en heren, look at him. Jy kan hom basis amper op enige iets gebruik. Ladies and gentlemen, 'n bal met uitstekende lengte, sterk oorrig, 'n baie mooi agterkwart. Hy's lot 21, lot 21. Let's go. 40,000, Burma 4,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 4,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 4,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, ek het 4,000, I got 40,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, but 4,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, 4,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, once. For twice. Done. 40,000. Buy number 3, Donkey Mons.
Ladies and gentlemen, dames en heren, lot 22. He's 'n vroeg ry bil. Hy's kort, hy's diep, hy's breed, baie mooi vel en haar. Dames en heren, weer eens, moeders, oumas, Tarina, Rina, Chasey. Ladies and gentlemen, dames en heren, on the side, Turbo Prado going back to Jumbo. Ladies and gentlemen, dames en heren, kalfgroei van 106, vrugbaarheid 115. Ladies and gentlemen, dames en heren, bogemiddelde fase D-syfer. Ladies and gentlemen, dames en heren, vroeg rybal, lot 22, lot number 22. Ladies and gentlemen, let's go! Up for a dozen Burma 40 Burma 40 for 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 Burma 40 for Burma 40 Burma 40 for Burma 40 Burma 40 for Burma 40 for Burma 40,000 Burma 40 for Burma 40 bird. Up for a dozen Burma 40 Burma 40 for Burma 40 Burma 40 Burma 40 for Burma 40 Burma 35. 5 and a dozen Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 35. Up 5 and a dozen Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 35. Up 5 and a Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 5 Burma 35 voor het uitgaan 35 laat uitgaan asseblief. Omryk weet oom hoe gaan hy 'n Goonie kalf laat lyk. Supercharged. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 23, lot nummer 23, ladies and gentlemen, Bullet. Side Turbo on the dam side, Sinai, Dams, Gully, going back to Sinai. Ladies and gentlemen, dames en heren, kalf gemaakt, 96, kalfgroei, 100, melk, 114, vrugbaarheid, 114. Top moederlijne. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot 23, let's go. Up 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 35 Burma 5 Burma 35 Burma 35 Burma 35 Burma 500 days Burma 35 Burma 5 Burma 35 35 vooruit uitgaan 35 laat hy vir ons uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, vir die fynproever, ladies and gentlemen, dames en heren, Blondie, side Valentino, Busto, on the dam side, Rina, Dams, Jesse, ladies and gentlemen, dames en heren, hierdie vaars het absoluut die pedigree en die looks. Let wel, sy is 5 maande dragtig van anker natuurlijk, nieuwe bloed, vanuit Namibië. Dames en heren, ladies and gentlemen, she is lot number 27, lot number 27, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, dames en heren, Merwatsela, ladies and gentlemen, Nigre, ladies and gentlemen, dames en heren, Merwatsela, ladies and gentlemen, dames en heren, Merwatsela, free first down, let's go. Up, 20,000, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, 15. Up, 15,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 15,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, bid. Up, 15,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40,000, but up 15,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, bid. Up 15,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, but for Blondie, 15,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40,000. Laat sy vir die oomblik uitgaan asseblief.
Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê hulle, hier's 'n top koei. Dames en heren, sy het 'n vars kalf van Anker, weer eens vars bloed vanuit Namibië. En hierdie koei is moontlik dragtig van lot 1. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê hulle van Venda, ladies and gentlemen, dames en heren, side, rocket on the dam side, Salute. Ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê hulle vir die koei daar, ladies and gentlemen, dames en heren, let's go! Up, 20,000, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, bid! Up, 20,000, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20,000, but up 20,000, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20,000. Laat sy uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 29, lot nummer 29, ladies and gentlemen, dames en heren, Meta Bulkalf. Ladies and gentlemen, Bulkalf van Anker, ladies and gentlemen, dames en heren, sy ook moontlik dragtig weer, 'n pragtige koei, boter, mooi lengte, goeie lengte van lyf, en dan daai beautiful wigvorm. Dames en heren, let wel, en sy kan ook gemelk word, sy is rustig, sy staan as jy melk, so sy kan gemelk word indien jy so iets in belang stel. Ladies and gentlemen, side Pollux on the dam side, Monza. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê hulle vir die koei daar, dames en heren, ladies and gentlemen, let's go! Up, 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20,000, Burma 20, Burma 20, Burma 20,000, 18, 18,000, Burma 18, 80, Burma 18, 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 bid, 18,000, Burma 18, 80, Burma 18,000, Burma 18, 80, Burma 18,000, 18,000, Burma 18, 80, Burma 18, 18, 18, 80, Burma 18,000, Burma 18, 80, Burma 18,000, 18,000, Burma 18, 80, Burma 18,000, Burma 18, 80, Burma 18,000. Donkey. Ek het 18,000, ek het 18,80, Burma 18, Burma 18, 80, Burma 18, Burma 18, 80, Burma 18,000, Burma 18, 80, Burma 18,000, but 18,000, Burma 20, 20, Burma 20,000, but 20, Burma 20, 20, Burma 20,000, but 20,000, Burma 20, 20, Burma 20,000, Burma 20,000, Burma 20, asking one. 20,000, Burma 20, 20, Burma 20,000, Burma 20, 20, Burma 20, Burma asking 21. 20,000, Burma 20, 20, Burma 20, Burma 21, Burma 1, Burma 21, Burma 21, bid. Ek het 20, Burma 21, Burma 1, Burma 21, Burma 21,000, but 20, Burma 21, bid. 21, Burma 1, Burma 21, Burma 1, Burma 21, Burma 1, Burma 21,000, Burma 21 once. 21,000 twice. And 2. 22, Burma 20, Burma 22, Burma 20, Burma 20, Burma 22, Burma 20, Burma 22, Burma 20, Burma 22,000, bid. 20, Burma 22, Burma 20, Burma 22, Burma 20, Burma 22,000, but 20, Burma 22, Burma 20, Burma 20, Burma 22, Burma 20, Burma 22,000 once, twice. And 3. 3 and 20, Burma 23, 3, Burma 3, 3, Burma 23, 3, Burma 3, 3, Burma 23, 3, Burma 3 and 20, but 3 and 20, Burma 23, 3, Burma 3, Burma 23, 3, Burma 3, Burma 23, 3, Burma 24, ek het 4 and 20, Burma 24, 4, Burma 4, Burma 24, 4, Burma 24,000, but 4 and 20, Burma 24, 4, Burma 4, Burma 24, 4, Burma 4, 4, Burma 24,000, bid. 4 and 20, Burma 24, 4, Burma 4, Burma 24, 4, Burma 4, 4, Burma 24,000, bid. 4 and 20, Burma 24, 4, Burma 24,000 once and twice and all through and done at 24 kan ek kry. Baie dankie sy is verkoop, dankie Casper 5011. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 30, lot nummer 30, ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 30, lot nummer 30, ladies and gentlemen, dames en heren, let wel, sy is dragtig van lot nummer 3, sy is dragtig van lot nummer 3,
Ladies and gentlemen, dames en heren, side Tola on the dam side, Sophia. Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê lot nummer 30, laat hem ferry, ladies and gentlemen, let's go. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, 40, minimum 40, bid. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, but op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, 40, minimum 40, bid. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, but now 15, voor het uitgaan. 15,000 rand, 15,000. Laat sy vir ons vir die oomblik uitgaan asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, ons bring vir julle in lot nummer 31, 32 en 33. 31, 32 en 33. Hulle is al drie dragtig van anker, plus minus 6 maande dragtig van anker, wat natuurlijk splinter nuwe Namibië bloed is. Ladies and gentlemen, lot 31, 32 en 33. Die hoogste suksesvolle beer is baie welkom om dan uit te soek onder hulle. Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê let's go, wat sê ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê let's go. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 14, 14, 14,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, bid. Op 14,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40,000, but up 14,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 14,000, but now 14. Voor het luid gaan. 14,000. 14,000, laat luid gaan. Dames en heren, selle story, lot nummer 34 en 35, 34 en 35, hoogste beer kan uitsoek, hoogste suksesvolle beer. Lot nummer 34 kan gemelk word en sy is dragtig van lot nummer 2. Lot nummer 35 is die ma van lot 10 en sy is dragtig van lot 3. Indien jy in die mark is om jou eie bulle te teel, moenie lot nummer 35 miskyk nie. Uitstekende koei wat al verskeie uitstaande kalvers geteel het. Ladies and gentlemen, dames en heren, let's get on, wat sê ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê ladies and gentlemen, 15,000 rand te begin, 15. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 15,000, minimum 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 15,000, minimum 40, 40, minimum 40, bid. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 14,000, minimum 40, minimum 40,000, but op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 14,000, minimum 40, 40, minimum 15, bid. Op 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 14,000, 15,000 rand, voor het luid gaan. 15, 15,000, laat hulle vir die oomblik net uitgaan asseblief. Lot numbers
37, 38. Dames en heren, lot nummer 37, lot nummer 37, sy is die ma van lot nummer 27, lot nummer 38, natuurlijk dan lot 16, sy moeder. En julle kyk na al twee hier van hierdie koeie, dames en heren, uitstekende lyne. Lot 37, on the dam side, Jessie, Uni, Prentjie. Lot 38, Kleinway, Girlie, Sunay. Ladies and gentlemen, dames en heren, look at them. Al twee van hulle reeds dragtig bevestig. Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê die hoogste beheer kan een of al by kies daar, ladies and gentlemen, dames en heren, let's go! Wat wat sê ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê ladies and gentlemen, let's go, wat sê ladies and gentlemen, 15,000 rand begin hy, 15,000 birma 40, birma 40, 40, birma 40, birma 40, birma 40, 40, birma 40, birma 40, birma 40, 40, birma 14,000 bid, up 15,000 birma 40, birma 40, birma 40, 40, birma 40, birma 14,000, that's up 15,000 birma 40, birma 40, 40, birma 40, birma 14,000, that's up 15,000 birma 40, birma 40, 40, birma 40, birma 14,000, birma 40, 40, birma 15 bid, up 15,000 birma 40, birma 14,000, voor het luid gaan, 15,000, laat luid gaan asseblief. Lot nummers 39 en 40, dames en heren, let wel, lot nummer 39 kan ook gemeld word. Lot 89 van lot nummer 2. Een van die beter teelkoeie van hierdie kudde. Dames en heren, sy teel jaar na jaar na jaar en sy is dan ook die ma van lot nummer 15. Al twee van hulle plus minus 4 maande dragtig. Ladies and gentlemen, lot 3940. Die hoogste beheer kan kies. Een of al by. Let's go. Up, ladies and gentlemen, let's get on, ladies and gentlemen, 15,000, but now 14, minimum 40, 40, minimum 14,000, minimum 14,000, minimum 40, minimum 14,000, minimum 40, minimum 14, bid, up 15,000, minimum 40, minimum 14,000, minimum 14,000, but now 14, minimum 14,000, that's I got 15,000, I got 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 14,000, bid, up 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40,000, minimum 40, minimum 40, bid, up 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40,000, minimum 40,000 once. And 15 twice. And all through. En wat een wil hy graag hê? Kan ons hom al verkoop? Is julle reg? Bedankie Jenny. Hy is joune. Nummer 5, baie dankie. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot numbers 41, 42, 43, 44. As bidder can take one no more, the highest successful bidder. Dames en heren, bitter, mooi, goed geteelde verse in die ring. Almal van hulle so plus minus 4 maande dragtig van wakker. Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê ladies and gentlemen, dames en heren, let's go! 15,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 14,000, minimum 40, minimum 40, 40, minimum 14,000. 12 to start. 12,000 rand begin hy. 12,000.
Hulle is dragtig, hulle is baie mooi, hulle is jonk. R12,000, 12,000. 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, asking half. 12,000, 12,000, asking 12,500. 12,000, 12,000, 12,000 bid. 12,000 once and 12 twice and all through, and that's what I can do. Ons gaan hulle vir die oomblik laat uitgaan. Ek dink nader na 15 wil ons graag vir hulle hê. 15,000 sal hulle koop. Laat hulle uitgaan asseblief. Ruan, 15,000 sal hulle koop. 15,000, 15,000 rand sal hulle koop. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot numbers 45, 46, 47, 48. Ladies and gentlemen, dames en heren, ek declare, ladies and gentlemen, dames en heren, allemaal van hulle dragtig van Cruiser, 2022 LNR, nationale, speciale, prestatie toetsklas wenner, vir die bronwiras. Ladies and gentlemen, allemaal van hulle dragtig, plus minus 6 maande van Cruiser. Ladies and gentlemen, dames en heren, let's go. Hoogste beheer kan weer eens een of meer uitsoek indien jy dit so sou verkies. Let's go. 15,000, 14,000, 14,000, 14,000, 14,000, 14,000. Laat hulle vir ons uitgaan vir die oomblik asseblief. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 49 en 50, lot nummer 49 en 50. Ladies and gentlemen, these are open heifers. Hulle is gereed vir die bal, wanneer jy wil bysit, watter bal jy wil bysit. Dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, hulle is gereed vir die bal, op jou tyd, wanneer jy wil. Lot numbers 49 and 50, 49 en 50. Let's go.
12,000 Burma 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 12,000 bid 12,000 rand for the Burma 12,000 Burma 12 11 11,000 11,000 number 1,000 number 11,000 number 1,000 number 11,000 number 1,000 number 1,000 bid 11,000 number 1,000 number 11,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 11,000 11,000 rand voor het luid gaan 11,000 laat luid gaan asseblief lot nummer 51 en 52 twee beautiful verse dames en heren namens om Albert Rood ladies and gentlemen dames en heren selle story is gereed vir die bal op jou tyd met jou eie bal ladies and gentlemen lot number 51 and 52 jy be per stuk om een of albei van hulle te vat ladies and gentlemen let's go 12,000 12,000 rand nummer 12,000 Burma 12,000 Burma 12,000 Burma 12,000 Burma 12,000 Burma 12,000 10 10,000 rand Burma 10,000 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 Burma 10 bid 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 but 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 asking 5 10,000 I got 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 but 10 and a half Burma 10 5 Burma 5 Burma 10 5 10 and a half days Burma 10,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 but 10,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 bid 10,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 but 10,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 number 1,000 bid 10,000 number 1,000 number 1,5 12,000 number 1,5 number 5 number 1,5 12,000 number 10 number 12,000 number 12,000 number 10 number 12,000 but 12,000 number 10 number 12,000 number 10 number 12,000 number 10 number 12,000 but 12,000 number 10 number 12,000 number 10 number 12,000 number 10 number 12,000 5 12 and a half days number 12 5 number 5 number 12 5 number 5 number 12 5 12 and a half days number 12 5 number 5 number 12 5 12 and a half days number 12 5 number 5 number 12 5 once 12 5 twice all through en dat. Dankie Rowan, koop nummer 5012, jy koop twee pragtige verse. Vyf van hulle menere, 5 beautiful verse weer eens, dames en heren, lotnummers 53, 54, 55, 56, 57, 5 van hulle, 5 of them, dames en heren, allemaal ankerdogters. Ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, dames en heren, ander wat sê hulle, ladies and gentlemen, dames en heren, excuse, ek sê nie allemaal is ankerdogters nie, maar die meeste is ankerdogters. Ladies and gentlemen, dames en heren, ander wat sê hulle, ladies and gentlemen, dames en heren, ander wat sê hulle vir die verse daar, ladies and gentlemen, let's go, 10,000 rand begin my. 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 but 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 but 10,000 Burma 10,000 but 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 but 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 but 10,000 Burma 10,000 Burma 10,000 9,000 rand begin my 9,000
Ek het 9,000 nummer 9,000 number 9 number 9 number 9 number 9 5 het 9,5 number 9 5 number 5 number 9 5 number 5 number 9 5 number 9 5 9 5 number 9 5 number 9 5 9 bed het 9,000 number 9 number 9 5 number 10 number 10,000 number 10 number 10 is number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 but het 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 bed het 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10 bed het 10,000 number 10 number 10,000 I'll take 2 het 10,000 number 10 number 10 asking 10 2 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 but 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10,000 number 10 number 10 number 10,000 once 10 twice and done. Dankie Casper. Dankie Mans. Vir die help. Er wordt 5-0-1. Dames en heren, ons bring vir julle nou in lot nummer 60. Lot nummer 60, ladies and gentlemen, dames en heren, oop diere, oop vers, kommersiële vers. Ons dink net verskrikkelijk baie van hierdie vers. Lot nummer 60, lot nummer 60. Ladies and gentlemen, dames en heren, ons bied af julle aan as 'n kommersiële vers. Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 60. Let's go. Lot 60. Lot nummer 60. Ladies and gentlemen, dames en heren, wat zullen vooral, ladies and gentlemen, dames en heren, let's go! Up 15,000, number 40, number 40, 40, number 40, number 40,000, number 40, number 40, number 40, 40, number 40, number 40,000, number 40, number 40, 40, number 40, bed, op 15,000, number 40, number 14,000, voordat sy uitgaan. Laat sy vir ons uitgaan asseblief, laat 60, laat sy vir ons uitgaan. Dames en heren, dan wat nou in die ring kom, lot nummer 58, 59, 61 en 64. 58, 59, 61, 64. 58, 59, 61 en 64. Ladies and gentlemen, dames en heren, let wel, hulle is nie vir die uitsoek nie, dit is per stuk om die lot te vat. Per stuk om allemaal te vat. Ladies and gentlemen, dames en heren, let's go. 10,000, number 10, number 10,000, number 10, number 10,000, number 10, number 10, number 10,000, number 10, number 10,000, 9, 9,000, number 9,000, number 9,000, number 9,000, number 9,000, number 9,000, number 9, asking 9,5, up 9,000, number 9,000, number 9,000, number 9,000, bid, ek het 9,000, number 9,000, number 9,000, once, Faber 9 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 5 Ek het 9,740 per maand 740 per maand 740 per maand 740 per maand 9,740 per maand 740 bed het 9,740 per maand 750 asking 10 het 9,740 per maand 740 per maand 740 per maand 740 per maand 740 per maand 9,740 per maand 740 bed het 9,740 per maand 750 once 9,750 twice all through and all, dan kan ek kry. Baie dankie as verkoop, dankie Mans. Nummer 3, as ek het reg het.
Ladies and gentlemen, dames en heren, lot nummer 62 en 63, lot nummer 62, 63, oop verse, gereed vir die bil, oop verse, gereed vir die bil, let's go! 10,000 Bermatere, Bermatin 10,000, Matere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin, Matere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin, Matere, Bermatere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin 10,000, bid! 10,000 rand vir die Bermatere, Bermatin 10,000, is mooi groot verse, 10,000 Bermatere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin 10,000, Bermatere, Bermatin 10,000, voor het luid gaan. 10,000 rand vir hulle meneer, 10,000 rand, 10,000, laat luid gaan asseblief. Ons is nou by lot 62 wat ons nou net uitgejaag het. 10,000 Bermatere, Bermatin 10,000, 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 Bermatin 10,000 once, 10 twice, all through, en dan. Nou dankie, ons verkoop koper oor 509, 509. Hallo, dames en heren, Bonwie, Bonsmara, kruisverse. Hulle is so omtrent 2 jaar oud. Zes maanden, plus minus 6 maanden drachtig van Cruiser. Hulle kalf sommer een van die dae. Ladies and gentlemen, dames en heren, maar wat sê hulle vir die verse daar, ladies and gentlemen, dames en heren, ladies and gentlemen, let's go, 15, 15,000, Burma 40, Burma 40, 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, 40, Burma 40, Burma 40, 40, Burma 40, Burma 40,000, bid, 15,000, Burma 40, Burma 40, 40, Burma 40, Burma 14, 14, 14,000, for Burma 40, Burma 40, 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 for Burma 40, Burma 40,000, that's up 14,000. Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000. Voor het lijkt van 14,000, 14,000. Dat hulle vir die oomlik uitgaan asseblief. Dames en heren, vir allemaal wat hier was, wat hou net so 'n bietjie vas, hou net vas, hou net vas, hou net vas. 14 bid. Ek het 14,000 Burma 40, 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 Burma 40,000, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40,000 bid. Up 14,000 Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 14,000 once, 14 twice, all through. Jannie, ons wil vir hierdie verse 15,000 rand hê. Hulle is in die mark. 15,000 rand. Baie mooi, goed uitgegroei. 15,000 rand sal hulle koop. Jy kan net, indien jy in hulle belangstel, net aanhou bied. Indien jy hulle wil hê, hulle is in die mark. 15,000 rand sal hulle koop. 15,000 will take him. 15,000 rand. 15. Dames en heren, baie dankie vir elke koper, elke kyker. Let wel, vir almal online via Meerkat ook. Hier is nog bulle beskikbaar. Hier is heel wat vroulike diere beskikbaar. Bel ons, bel hulle. En indien julle nog in van die bulle belangstel, asseblief maak kontak met ons vandag. En ons kyk wat ons vir jou kan doen. Hier is nog bulle en vroulike diere beskikbaar. Asseblief kontak ons vandag en ons maak 'n plan. Dames en heren, baie dankie en geniet julle dag verder.
Dankie.